Vrijeme mature, male ili velike, vrijeme je određivanja životnog puta svakog mladog čovjeka. Dileme koje opsjedaju kako učenike, tako i roditelje. 6.6.2013. učenici Srednje škole primijenjenih umjetnosti pokazali su svoje završne radove. U vremenu kada se zatvaraju muzeji i galerije i kada umjetnost nema odgovarajuću prodajnu vrijednost, ovi mladi ljudi ne gube nadu. Ja sam Amra Patković, profesorica u Srednjoj školi primijenjenih umjetnosti, inače predajem filozofiju sa estetikom i kulturu religija. Studirala sam historiju umjetnosti i filozofiju sa sociologijom, tako da nakon završene ove moje srednje škole u stvari izabrala sam ne klasičnu akademiju kao što svi učenici izaberu, nego sam otišla na studij istorije umjetnosti. Pa evo nekako i njima možda mogućnost da se nekad kasnije i bavi i tim poslom. Ja se zovem Merima Pirija. Od malena sam sanjala da ću biti umjetnica, tako da sebe vidim dakle, u ovom pozivu kao umjetnicu i slikaricu buduću. Medina Sipović, učenica sam Srednje škole primijenjenih umjetnosti na odsjeku za primijenjeno vajarstvo. Mene je zakačila pravo dobra generacija, prijatelji su divni, profesori također. To će biti gluma, a pored glume kiparstvo, definitivno. Moje ime je Amela Memić. Željela biti profesor, da li u srednjoj školi, odnosno nastavnik u osnovnoj školi. To je ono što meni ispunjava. Srednja škola primijenjenih umjetnosti ima dugu tradiciju. Nastala je još 1892. godine i tako da je za ovaj dugi niz godina iškolovala veliki broj umjetnika, što bi rekli, i na ovoj našoj likovnoj sceni. To su od Mersada Berbera, Ismeta Mujezinovića, Safeta Zeca, Sejida Hasan Efendića. Mi smo imali u književnosti jednog Nedžada Ibrahimovića, imali smo u muzici, recimo, Jadranku Stojaković, imamo glumaca kao što je Ljutović, imali smo fudbalera kao što je Alen Škoro i tako dalje, tako da nema gdje nas nema. Emina Đidić. Ja sam Bojana Mikulić, profesor tekstilnog dizajna. Ove godine ispraćamo generaciju i ova generacija je na neki način malo drugačija nego što su dosadašnje generacije bile, zato što rade jednu kolekciju i na jedan neobičan način, a to je sve su kreacije od papira, od reciklaže i to je danas onaj neki trend momentalno, koji treba da se u svakom slučaju iskoristi. Kreacije su zaista zanimljive, kreacije su maštovite kroz njihove ideje, kroz njihov rad od godinu dana. Oni su zaista spremni za akademiju u punom smislu i vrijedno su zaista radili. I ja sam jako ponosna na ovu generaciju koja, evo, danas završava i ja im čestitam iz sveg srca. U školi postoji 6 smjerova. To je likovni smjer za slikarstvo, za tekstilni dizajn, za primjeno vajarstvo, za oblikovanje u metalu, reklamnu grafiku i opremu i ilustraciju knjige. Ja bih pozvao sve sada maturante osnovnih škola koji polože maturu da se prijave, koji imaju talenta, naravno bez kakvih problema, da dođu da upišu našu školu. Naravno, u odnosu na ranije, samo ćemo mi kao umjetnička škola i muzička škola imati prijemni ispit iz stručnog dijela, a ostale gimnazije i ostale škole neće imati prijemni ispit. Tako da, ali ko je talentovan, ko ima želju, volju za rad, s lakoćom može da završi i bez ikakvih problema. Samo mora voliti ono što radi, logično.